Нэр паркт маань. It's so pretty. Энэ минь яа даа. Hey guys, тэгэхээр өнөөдөр ингээд 12 сарын 31. Одоо би Янатайгаа хамт хумсаа хийх гэж байна. Би зүгээр акрилик биш зүгээр жирийн одоо хумсан дээр хийх юм. Би яг ингээд өчтөр гинт ингээд шийдээ заяа. Одоо ангисэж агаад гарах гэж байна. Хумсаа хийлгэж гэртээ хурж ирээд ширээ мэргэдсаад яа тэгж бэлтэх байх гэж байна. Одоо ингээд шингэлтэй хайхны арай биш биднийг шавуулж байна. Бид нар ийшээ дэше гарч янчихгүй гэдэг. Hey guys, so I just woke up like 1 hour ago and I made these brownies. And right now I'm gonna get ready to go snowboarding with my friends. We've been planning this for a while. I think it's been a month already. I gotta meet my friend in like 50 minutes, so I'm gonna get ready. Okay guys, I just got ready and now I'm gonna go snowboarding with my friends. This is my fit for today, and underneath I have this like running, I think it's for running, yeah, but the material is really good and it's like so cute. I think it's like in purple color, and then I have this snow pants. Yes, snow pants. It's my mom's, but I borrowed from her. And right now I'm gonna go meet my friend. And then we're gonna go to like the bus station and meet my other friend, and then we're gonna go to Sky Resort. It has a shuttle bus, so it's really convenient for those who don't have cars. And I think it's like it was like 3K per person. Yeah. It's for don't say. I'm going. Миний гар бүрийг хөлцсөн. Бид нэг цаг автобус үлээгээ тэгээд яасан ч автобус нь яваад. Яа, нэг цаг гадаа үлээгээд. Яа, бүр чинээсээ амьдралын төлөө тэмцэж байсан. Яа, автобус ирсэн чи бид нар хаастгүй. Яа, яа, Japanese яа. Би том байлээ би бүр яг хөлтөж өгсөн та. Миний гар бүр яг хөлтсөн. Би 20,000 бил яасан.
Yeah. This миний бэлхий гэж байна. Тоо нэг усаа уя. Yeah. Yay guys, we can finally stay. Тэр 5 он төлөвчсөн 26 онд хийлээ. Бид тэгээд өнөөдөр жаа битгүүлсэн. But it's okay because we're finally here. Хурдан голцгаая. Yeah. Board, snowboard авчаад. Yeah. Хоёр юмарцсан. Бодол ажиллаж байгаа. Oh my god, people in there was so awesome man. А тийм дээ. Чагцсан уу? Hey guys. Hey. Тэр 30 хансаад үлээ. Okay guys. Hey. Тэр одоо ингээд эхлээд торч үзэхгээ заяа. Тэгээд бодвол ингээд доор хэлсэн юм шиг тий. Яа тэр одоо энэ зүгээр snowboard болчихсон. I'm really excited. Never said ганцхан цагсан. Okay, it's okay though. Hey guys, эдгээр хоёр инээрээ суудсан байна. Тэр ах шиг болно. Yes. Тэгээд Victoria snowboard дээр цавцсан. Тэгээд Victoria дүүн цай 2 удаа beginner дээр голгсон. Тэгээд гайгуулсан. Бид үнцээ амар унаад. Тэгээд I'm just gonna walk down there. Drink it. Yeah, drink it. I'm injured after. That we are eating. Амар гоё юм. Тэнд 30,000-аар амар тэрхий чип байна. Тэрхий жижиг байна. I'm gonna do like a bit of stretching right now. I usually do like workouts, but I do like push-ups and something like that. But because of my arm, and got an injury while I was snowboarding with my friends, as you guys saw, and because of that, I think I'm just gonna like do stretching and also like put a pimple patch on here.